It is Disc Lovers Champions League zvazvino richikwamba zvazvino Orlando Pirates duwane khoya magumoni katino kora zvikoro zviraru ngeno Lioli FC yange kalisutu inazira mabrother kamzi numerisa ruchaka katino zvikwanei rijere kamutambo zvazvi ya ntomengo lumelisa vativili va Disc Lovers ndichiri mugandi onolama vana nisanga ngori follow wansanga ngo subscriber no rividza udiwana uri ningobona bola navo rine ripedzeri budzisane zvine ringa busana zvone ndi zva ndeme mama udo posa bupfwa veini nazvo ndi zva ndeme mavana ke channel yokunda timu ya Orlando Pirates duvala na musi yokonda timu ya Lioli FC yonovakala Lesotho Ningambor ndingape mgudisi bo wadu vadiwana vachikokona ukunda timu ya Lioli FC hone timu ya Lioli FC yokundenoga mini udiwana chikukonverta zvikhareya zviwana rikwamba nga timu yene ya Lioli FC yeve kutamba hayani yeye nene richijena kono mtambo ya jena ichikutotsireledza ngori yova isikokona udiwana ichikouya kharuta thoma ndo ndichisedza ndawana uri timu ya Orlando Pirates ndiyo nekofosa yo uri ide ya creator zwikhala zwinjisa nga manda utovori zwikhala zwote ya zwicreator aingo diwana ichikokudanya bola na mambule mara timu ya Lioli FC yova yene ine yeto jena ichikotsireledza ichikotendori na draw yo luga ndosedza karuta lo thoma zvezwa itori ichivuya nga hapa karuta lo vili ibe no kundelwa udiwana ichikobvaka matambele ayo aruta lo thoma ya tendo uri iko continue kutambele kwayo ndichinga koda mugudisi wo wadu vojena vachikoya vachikonyanga gundo kono mutambo ngori ndo ndichisedza karuta lovili ndawana uri lova na dzisabu dza budinga manda ndikwamba nga Pirates ine no vana structure ka timu yacho basedza una mndu kanononga Leremi una mndu kanononga Mabasa una mndu kanononga Polisi ndikoroma nga structure chinei ndibononga chokwata aralinga manda mugudisi bo wadu vachinga believe ka striker chononga Mabasa ngori ndimwe vatambi vevato jenera vaduko aduwana achikokona kora gol mbili ndizonde message zwithu sa muthu ene abori ndi striker Zviamba menika timu ya Lioli FC ini yaduwana ikotamba Toyota Stadium hune chikojiwa sa stadium chene chabori ndi home ground ya Lioli FC zviamba rumini ka second round musiba chikodava Lioli FC ngamra musiba duwana vakutsireledza hune avo vasongote utsireledza hone avo te duwana vakowana gundo zviamba rumini musiba chivoliva mudini wa Orlando Stadium zvikotambori timu ya Orlando Pirates idodiwana iko vana zvikoro zvinjisa zvikoro zvone zvidotangana ngori ndi lutalo thoma na ravuvili Pirates doguma ina zvikoro zvinjisa inga diwana chikokona kora zvikolo zvina kana zvitano ngeno hayani ngori yokona kora zvikoro zviraru ndai zviva zvikotwa ambori ka ground yayo una zvinji zvine Orlando Pirates dozviita ndizvipe zvemugudisi bo wadu vazviita zva special duvala na musi duwana vachikokunda ka uno mutambo zvitu zvava zviita ndizvo zvila zvava zviita ka mutambo operawo mugudisi wadu vakokona uvala mutambo mwana mumwe vachikovala mutambo first half yothe yova ikubhala Orlando Pirates duwane kokudanya bona mambule mara yone ikokona creator zvikhala mara ukudanya bona mambule zvikubhala mara mugudisi wadu vasedza hothe vakokunda nga dzisabu dzavo zvikombori vava vana vathu vene vothemba khavo ri arali vengi vothoma vene ri kuplana nga veni first 11 ya vorine yasardisela gundo una vene ri kudibelieve khavo vene vavanda ende une ndikubona uri wadu vakoshimone dzisabu dzavo dzothe dzikokona vadisela victory no zviamba mabrother na timu ya Orlando Pirates musiri kushuta nge mara na timu ya Orlando Pirates inga diwana chikotama makaura chela CAF Champions League na zvinona ninga the believer no tenda kama punga uri timu ya Orlando Pirates ido diwana kotama makaura chela CAF Champions League kana yodo wana Lioli FC yoditora tavo ndichikosedza football ene Pirates kuitamba bola ya Pirates ikosumbesuri idosvika kule ngamuramzi ndichikwamba uri Orlando Pirates yori chithoma season yayo vathu vari ahuna une ikhuya yoluza game mbili mara nenga uri ndi yakona vona zvine zvikuitiwa feilani ni kwedzisa something ndi zve mugudisi bo wadu vava khazvo vava kwedzisa something zvabhala zve vakwedzisa zvone vavuyela kha maitele ne bakania ya vawona ndiko diva amana nazo uri timu ya Orlando Pirates idodiwane kusvikira kama khaula chele a CAF timu ya Lioli ndo dibusa nga ndele mangadza uri yo diwana ikokona hanu diwane kujana ka mtatsano wa CAF Champions League ngauri ahuna zvini ya kuita nikovona uri mugudisi wa CAF wa Lioli FC vakote urugisa gai kana vatova vasina quality swika zvini ringasiri avana quality vana quality dzote dzofhelelaho dzine dza tenda u tamba kha league ya Lesotho asi quality dzine dzingatamba kha league ya South Africa nduri
hu tshe na vhukonḓi badi arali vha tshi ḓo ḓiwana vha mugudisi wa thimu ya Lille vho vha tshi khou pulana nga ka league fhedzi vha songo sedza uri vhone vha ḓo ḓiwana vha khou tamba miṱaṱisano nga CAF ngori ndi zwa ndemesa u ḓiwana ni na vhatambi vhana vhaṱanu kha thimu vhene vho no ḓiwana vha khou tamba kha miṱaṱisano nga CAF ngori thimu ya Lille ndo to zwi vhona zuri yo ḓa yene ine i tshi khou tenda uri ne ro vha dzingwena dza league mara i khou ḓo tamba muṱaṱisano une u a lemela nga maanḓa so ni tshi ḓa hafhaḽa ni ḓa ni na structure kana ni na vhatambi vhene vono vha na experience no ḓiwana vha khou tamba kha CAF. Kulikuwesa nga maanḓa mabuḓaḓa. It is a disc lover. So zwino ri mbo ḓi gimela mutamboni wa Kaizer Chiefs ine ya ḓiwana i khou takutshedza zwino nga awara ya vhuṱanu.